nĩorotithĩrĩtwe kĩara nĩ Oscar Mutugi muthuji wa siasa ja kaunti ya Meru uria ugĩte ya Meru kĩrĩa bakwenda nĩ President William Ruto ethira akiumĩra werũne na uge kinya kĩrĩ kĩthurano kĩjĩte kĩthure Kindiki no kethira ari munini wawe na kinya inyĩrie mwaka jwa 2032 akethira akigwata kĩthure Kindiki mbaru kwa mutongeria wa mugongo ukeza kwithirwa rwaria rwa rais iro rukethwa rukijukirwa na orito kana rukijukirwa na inya bwa mbere Professor Kithure Kindiki abati kwithirwa akiona rais akideclare kana agitangaza akiuga Professor Kithure Kindiki no akarungamanoe ari munini wawe mwaka wa 2027 nionto atiumba kwithirwa akirungamana akiaria kwina intention ya kwithirwa akamugwata mbaru 2032 ende kwithirwa for some reasons cia siasa kana ingi kagatara munini ungi uti Kindiki betania noe ari running mate mwaka wa 2027 so kethirwa ndi Professor Kithure Kindiki kintu kithira kirambithirwa ngitega muno thaizi ni intention kana declaration ya president kwithirwa akiuga mtu uria nkurungamanoe mwaka wa 2027 i Professor Kithure Kindiki na ndarikia tamu yakwa ya 2027 mwaka 2032 nkamugwata mbaru kenda atuika rais wa nthiguru ya Kenya rwadia rungi ruteau kukeza kwithirwa Professor Kithure Kindiki kakethirwa akievera gitini kia munini wa rais rwaria ro kuga akamugwata mbaru mwaka wa 2032 kwamba kwithirwa ni plan tu ya kwithirwa akimucomfort atenga kugwatira mbaru mbere thaizi ethirwa akievera bangi bara be preferred no ntuito kumenya negotiation chirio na ntere chia Nyanza na ntere chia Coast iria chiguskumwa ikiama kia ODM kwithirwa na mbevere akagwatwa mbaru mwaka wa 2032 nĩ arakĩrĩkĩria Oscar Mutugi na itĩte kinya mataro kĩrĩ Professor Kithure Kindiki siasa chite adi cia ruzu kiria gikombeka kibati kwithirwa gikithithwa na Arua Professor agachokia mathogani nyuma kidogo no arikane rais uria wiku ari munini wa former president Uhuru Kenyatta na rungama akauga yawe 10 na ya Ruto 10 na ituije boega sana igita rĩo kinya ria Uhuru kuthiria kipindi kiawe kia miaka 10 mtu uria gwatire mbaru i Raila Odinga na William Ruto arungami kura siasa kaigaruka Professor Kindiki kethera kwina mawira nezario izethiro iza thaizi niontu lessons cia siasa chithoma na history agetera kuthoma na wewe engwa experience yawe na thome na experience ya urawi munene wawe thai ari President William Ruto kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Kungenda ku munini wa rais Professor Kithure Kindiki na alikithiritie biashara ciumbe na aonjorithia ciumbe ati thirikari ni itite na mbere kwagirithia mantu yigirira ya kibiashara ningi mitaratara ya gukiria uchumi bwa nthiguru ya Kenya nkiroki Kindiki na theterete mubango jwa thirikari kurutaniria ngugi na biashara amu aonjorithia ciumbe niyo mutatara na kimonimoni PPP public private partnership riboti dhuraniri na gutarirwa ni mwende Olaiboni akiaria munini wa rais Professor Kithure Kindiki ari kĩomanone kĩa 22 na nĩ kĩanywa Africa Private Venture Capital ariwa nthiguru nĩ rumĩri nĩ mathĩna ya maingi ya kiuchumi na biashara ende Afrika nĩonanĩtio kũra na njĩra nene untu auĩte nthiguru ya Kenya nĩ rĩera rĩrĩa ya biashara cionjorithia kiumbe gĩtũmia kuo uchumi wa Kenya nĩ buyandĩte boka thana kinya kwithira thirikari ya Kenya ĩrĩ na imani na ĩrĩ rwĩrona rwa kuona uchumi nĩ bũkwagĩra kinya nkũlũki. The global economy continues to face high interest rates, higher and tighter financial conditions, and geopolitical uncertainty, constraining capital flows to emerging markets. Yet, within this environment, Africa is increasingly recognized as the frontier for growth
and diversification. As highlighted by the International Monetary Fund and the World Bank, many African economies remain resilient. Kenya's macroeconomic framework remains resilient despite global volatility. As already been said, we have a fairly stable macroeconomic indicators over the last 3-4 years, including inflation, interest rates, our cash reserve ratio, and all the other indicators of macroeconomic stability. We have every intention as the government of Kenya to make sure that those fundamentals remain stable, to encourage investors to put their money in Kenya, whether in local currency or in foreign currency, without bringing losses in terms of currency fluctuations. We are also assuring all investors of political stability, long-term political stability, and I can assure you that we as government are committed to ensure that our stability is long-term. Riu Kindiki arua nthiguru ya Kenya etumaira gichunchi kinene kia mainya jaria yatetha ciakire kumenyera rero amo na kweyana twanya twa ngui gitumia uriti onjorethia kiumbe kulaithiria kinyari. As you are aware, Kenya is a green energy economy, largely one of the most green energy mix is found in Kenya. 93% of our energy is green energy. We are looking at 100% green energy in the foreseeable future. Our energy quantity, the quantum, is small because we have an ambitious industrialization program as part of defining our future. And that program of industrialization will only be realized if we produce more energy. So we have a target of producing 3 times the energy that we have at the moment in the next few years. We are encouraging green energy investments because we are clear on our energy transition priority. Kenya records one of the highest penetration rates in the Africa and Middle East regions at over 13% of companies being private equity backed, far above regional averages. This is a signal of both maturity and investability. We are also encouraging private equity and venture capital to take an interest in our vision for Kenya's future, which has already been clarified and is being worked on. We have an ambitious infrastructure program for the next 10, 15 years, 20 years maybe, to make sure that we modernize our roads, our airports, our seaports, our railway system. We have mobilized public resources, which we are investing in the modernization of this ambitious infrastructure upgrade program. Kiripotera Mero TV mbeta wa mwende walaiboni. Nabo akari bakanyuro ire wandine ya marimanti nibashumiritie ire ngwataniro yao gwakira munini wao wa Sibo Obisi bakeraniria na ndikibantito bogite kwa igitare miaka 10 munini wa Sibo abeya mautungata kwawe mushie kana inyarotere rwanjira onduba wite nibonete buteagirite na ndiba kyudura na gwakira munini wao wa Sibo Obisi ni riboti idurani na gitare idwane dagara waigona akariba sublocation ya Kanyoro wandini ya marimanti bebomerete wakira chabuchibo wa Obisi bakiwa kerena kwa kikioro ndarena bakwenda utungata bathija wake muce kana bagakomana jerani tigo to thija ko mucheria gwake muchie tanio ntie kathimo gako muringera ndathi ndathera na umagarukire ingeka bagu gwake no ntotie muntu mbeterete chabuchibo aya konthireria thina ciakwa ntiona kathimo biangora na cio kathimo endi agagatotherane tiogo twana gato kamwakira gachauru akaragogo wite wakago gutiatwe na kira gintu
turi akana kia turona wakanini tansengere erutawera nigwe ndajirwe kuma mwangu ngirichera bugwanja njera ya sabusibo amba ndikiano ambachare no andothira no ambi ntimugwatira na janda thigwa kengethira tire ku gaba kugibonete kinya gweta konogera no ntimuntu na musie wake ndarera bakojera wake batiko munengera kanya kega na musie wake koroba kiuga timbi mbega kothijaga wake no ntimuntu moromera na mwekoro bakiuga no kumere manto mange momba kumunyangeria musie na kawano na kareta ta konogerwa no ndore moto thia komokia gwake muchie na kareta ta konogerwa tare moro gware mwekoro gwathigwa mugwaria mukwake are ko chabuchibo nkwenda kumuona ara kwere gwo mukwacha buchibo no kwara kwa thene iro ko thieta kuthirerwa chia kwongereka nkoroki bakiwa wako kobisio no gatetherene na kinya kureta ukaria bakugana na kugwata tungata bombo batakuthangika lakini ukegwa na kambe mtu akothia kambe ni amuntu gwande muntu morome kana muka rera tokothi gwake muti toreri tokothi kumucheria ta morome na ti morome ithe na chieto security yetu tutena assistant chief security yetu timbega na wena ntobo waku ikumaruka kere na kuthigwa assistant chief na kumwera ntinde akumaruka kere na kuruma kibanga no atema muntu ende bakiro batongoria gwikinya ntare ino ko batethere gwakira munini jo wasibo bisi ngetonga togokora bateramba twakira kambe ya assistant chief wa Kanyoro kamunya na batoretera mabati emundi togwaka kambe togwaka na itina lakini totiena mabati toretera tobati tokweke twiromba mabati na kana maiga totithwire togantera kinyara orisia maiga ciere imbuga kambe nu ya sabusibo wetu ni kugana tutete tuge njinji na ta Kanyoro toromba kura kaire bana bakabunja kamyo totimuije kamyo na orire ende atwenda turenda twakirwa kambe ya sabusibo atu tukuya ko kuma Kanyoro wandini ya marimante gechigo munge kyadharaka nkiripotera Meru TV ritokambita ndagara waiguna nawe Richard Mokamore wari mubunge wa icigo mbunge kia Igembe North nashumiritie kumeneria utongeria buriku akiuga ni mpangratano ya wagibwa mirandi ya witi na mbere na raugite akariba ri mundu nejo mutumonu ni wagibwa maendeleo matorene akirotera mirandi imwe iraugite ni angaratene ntere yurio murandi jo waki endikota cia sub county ntere cia lare nkirugia akirotera wagibwa barabara injega na kirakuga ni mpangratano ya ukaria ntere mbithukiro cia igita kwa igita cia wamba bwandithia riboti ithuraniri na igitarirua ni mukiri onkonja ni wari mubunge wa Igembe North Noe Mokamore akiminyeria manyere na kuolosela mubuyumbe urikuwa thainwe Julius Itumu nontopa mirandi ya kuane mamire buru na itomba kwethire kilikanwa etala murandi ya barabara ya Kaelo Kamukunji kinya Mount Kenya Water Projects amwe na barabara ya Thiro Kirindara we neo mirandi yombere kwethire kimama netethwa nairua barabara la mikuma Kaelo Kamukunji mwanka mutuate muyumbe wa nika contractor thinire ntamenye thirikari ya banki ya county ni ciawe but ya county cia thirikari na ire ni kwenda budget na muyumbe no ringa thimu budget igekirwa. Number 3 kuri na nyumweta wa Mount Kenya Water Project supply yari na 19 billion ira yari pending so re bora muntu na kwenda kura ya kuendelea na nguida ciario nao akaenda kwambiria ciake uteo twacibua rwirwa Mount Kenya irwa kwamire so ribo kwirwa muntu naro mekura kenda atongeria ntu kana kenda ritangwe keremete so ibo tokwiba tugwito kwenda kwiya kura 2027 kenda mirandi ire stranded ithira kwina barabara ya Kirindara irotora mwankathiro na kiwatara mwiriene tukwenda ikirwa lami ina population enough ibwite wikirwa lami Deu akiariria mantu yako ni Igembe sub-county headquarters ireri lare na wita yone murandi yo miaka yura yombete kwithira yukianjiriru kaita indi yutomba kwithira kinya yukithilelwa nangugwira iri anyuma yetu ni Igembe North sub-county headquarters ira yari na budget ya 50 million na balance ire tigere ni 15 million ya mbiri utumirwa tuiba kuona ndene Igembe North yoni yo murandi yo wa thirikari te yo CDF aturi ni tunene olare headquarters ya Igembe North indi muyumbe atona itumikinya kyo miriungira
kana ya kumewata mirandi ya thirikari. Na muthia akiaria mantu yakoni ukaria muno ntere iji kuringana na ora maitha yombete kwithira yakitharikira kariba kuntuku na kubaira ng'ombe cio na kutie kinya antu baingi boroi. Akasema ameleta equipment, wabunge ndio watulie, na kweli ni ng'ombe zetu zilitulia. Hakuna mtu mmoja wamezuia. Ile Samburu yote iko huku chini ya Nadho, chini ya hapa Ntwamboi na huko Amwathi. Saa hii in that region yote they are roaming there. Murkomen. Na hii manjambazi yako ya wabunge watueleze ni wapi hiyo Samburu wanapitia, wale wanahangaisha watu. Nikiripotera Meru TV Malare Gembena Mbeta Mokiri Onkonja. Mpwesha kwagirithia mirandi ya weti na mbere kiri wananchi akiuga thirikari ya Kenya Kwanza ya Rais William Samoei Ruto etigi na budget mwake ya kwithira ikiagirithia mirandi na kuingia mawirane kiri a Kenya aritija kiri mushamanio jwaki thirikari muji munene jwa Nairobi. Riboti Mutugi Okiambi. Itigire mieri 16 akikire kithuruno kinene kia mwaka jwa 2027 munene wa mawaziri ya Janthiguru Musalia Mudavadi na arombete atongere ba thirikari kugaugia mitaratara ya ukinyanĩria mirandi ya witi na mbere maturene nikenda ukinyanĩria mawirane ja thirikari ja mwaka jwa 2022 kire ya Kenya. You are expected to deliver the promise in all key sectors of the plan. That is agriculture, SMEs, affordable housing, ICT, and digital superhighway and universal healthcare. As implementers of the plan, we must stay the course and deliver them. Akiarekire muchemano jwa kamiti ya mwanya gutegera mirandi na gwika mitaratara ya ukinyanĩria mirandi jirunguru wa mubango jwa beta muchemano jwa kuretete amwe atongeria banka zichiaguru kiri thirikari nene. Mudavadi augite ya Kenya batiumba ukaraki na wirigiro bwa mawirane indi ni omwanka thirikari thithia untu na mbui uria kumbikika bari na kanya gaka yake onde nacio kampeni cianjirite kugwata mwanki. Sick child can't heal on promises. Jobs cannot be created on just talk. Good roads cannot be constructed on a policy paper. Affordable housing can only be done block by block, colored hand by and colored hand. The way our forefathers built Kenya from independence, what we do in the next 395 days will echo for generations. This requires that we roll our sleeves and push services to the last mile. Serve Kenyans with urgency and focus. Let every Kenyan feel and see something working for each one of them, and work that is finished, good roads being used, working affordable healthcare. Indi amwe na bobu Mudavadi na agongete mwe ya mirandi ya thirikari nene jaurer ugima bwa mwingi runguru wa SHA. Affordable healthcare is one of the indicators of a thriving society. In this respect, SHA, fondly referred to as Taifa Care, has made huge milestones with over 30.5 million Kenyans so far registered. As a result, we must have all hands on the deck to ensure that the registered Kenyans pay Taifa Care premiums in advance and do not wait until they are unwell to pay up. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi Wakiambi. Kungi na ku atongeria bamatura kuma Kirinyaga ne bawikinyitie kirigaro ya Rais muji munene jwa Nairobi na aria kiaria Rais William Ruto ataririte kirakuga ni mirandi ya witi na mbere irekethira igikinyira county A ya Kirinyaga nkiruki agitana mbere gutariria gukira kwa ndigoro ya Kenya kiuchumi ningi akiringira ndebe nonto bwage kabuge siasa 2027. Alafu jambo la tatu ambayo tunataka lazima tufanye ni kuhakikisha ya kwamba tuko na dams. Najua ile kilimo ya kutumia mvua karibu tumefika mwisho. Nyinyi mnajua Kenya only 15% ya Kenya iko na mvua. 85%
ni arid and semi-arid. So tunahitaji another 2.5 million acres ya shamba na tunahitaji dams. Na nikisema dams, nyinyi kama watu wa Kirinyaga mnajua umuhimu wa damu. Mimi nawaeleza, mchele ingeendelea pale Mwea bila damu. Si ile Thiba Dam ndio imetusaidia kuongeza shamba ya mchele. So tunahitaji kujenga dams zingine 50 kubwa kama hiyo ya Thiba Dam. Na mimi najua hata nyinyi mko na mapendekezo ya damu, si ndio? Si kuna damu tumekubaliana hiyo Kirinyaga tujenge. So kwa hiyo kufanya hiyo mambo matatu, kuongeza barabara, kuongeza stima na kujenga madamu, tunahitaji pesa trilioni 5 trillion. Pesa mingi kweli kweli. Lakini niko na mpango ya vile tutapata hiyo pesa. Yes. Kirinyaga hoye. Mumesikia safari ya Singapore? Eh? Mumesikia? So, na tayari nimepanga. Riboti yo ikendera itwikimburiki yetu ya mbere ugeta kuraya nonto nitushokerete na ingi iratukubanganitia kirimeta ya nteto ni bwega nonto bogututhingatira. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ontubo waku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Tatua
Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna £100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Koga atetheka na gita rĩa kuria kũbua rĩkũrĩkio kinya ija uigũrĩre bikibiki ya mũthemba jwa mwega jwa Captain o amwe na mũthemba jwa Tiger nĩtue endie ba bikibiki iria citagia kĩbari jeka ikwĩnama batu twetherwo ndene ya mũtindo wa jwa Kangangi o aja ujo akue na musigiti na nĩtũgwatanĩrĩte na wata ciringi 55,000 ũkwana na 2,557 kethirwo enda kũrĩaga ontuko nĩ ciringi 350. Namba cietu cia thimu nĩ cio kuonera kĩoni-inĩ gĩaku o au ijanga uigwatĩre bikibiki tenge bikibiki nĩ Captain kana Tiger likana bikibiki cietu ciothe ciena warrant na nkũrũki au nĩ twendagia ona spare cia mĩthemba yothe kĩrĩa gĩkwendekana nĩ wĩthirwo na original ID card, KRA pin na galanta umwe ija gũtigĩntukagia gwetu no gatetheka. bwega muno nuntu bwa gwitana batu ikinya na gututhura tombirine mantu yeye umenyeri bwa ithaka benyumo cia kithaka ningi inya umenyeri bwa rera ndigoro ni guchinchia amu igichinchia mpwempwe na guchinchia korera ni kwithirite gugituma gugethira ndigoro mwanya ikiringika nontu bwa utalii naria nande Kenya yamukirite nyumo cia kithaka kuma Czech Republic naria akiario ni CS Musalia Mudavadi ataririte mibango ya kithirikari ya umenyeri bonyomo cia kithaka ninge umenyeri bwa rera. As government, we remain firmly guided by our national policies and legislative frameworks, particularly the Wildlife Conservation and Management Act 2013. These instruments provide a robust foundation for species protection, habitat restoration, and the management of biodiversity as a national heritage. Today's milestone, anchored in science, collaboration, and long-term planning, demonstrates the effectiveness of policy when matched with action. The Mountain Bongo Recovery Program aligns directly with Kenya's national biodiversity strategies, our climate action commitments, and the global sustainable development goals. Nabo ekoro wa kanisa ya Katoliki ya Mitongo ishumbunge ke Southimenti barina ya gukenera nyuma ya gutethwa na mbasi kuma kiri Mugambi Imanyara Community Foundation nare batethetie wita Mwankantugi ishumbunge ke Bore akonogokia mwendo wao bakerenia na ndigibanteto ni bonanitie gikeno keo. Marieto jakwa mbitawa Pauline Makena tumite
parish ya Mitungu tuya Kristo ba kanisa Catholic na arua intuko ya mumemba umwe wetu wa kanisa akunogo twitite kunogokia mami wawe ntuge na batwiga tukwenda gucokeria Mugambi Manyara nkatho no ntu turethirite na umo na ntu bwa ngarama tutethereria twae wa mbas kwa witu gucokia nkatho tukauga Murungu amutharime ani kanya gaka shukuru mheshimiwa wetu batuja njenzi tukuga Imanyara to Mugai bwega nontu bwa kweje na arua tona kiama gia kurigaria kiama tuterigirite nontu bwa kwithira hituraremeri gwita safari izi lakini gukurukira Mugambi Manyara ura kwenda giti gia senator ageria gutu support na inya mono na nitukugwa tugwiritwe sana no ngatho ngucokia senator wetu nontu bethugania riu arathuganirie ria gutwa bus kugura bus ya gutethagia wananchi atwategera tona uni mutongerio mwega na natwike mutongerio mwega nkauga ibwega nontu bwa mutongeria wetu tumwigagwa mono rendiune ngwitikia naragia mantu jamega rendiune ni muthikairaga mono ko ngai ete na mbere kumutharima na mono makiria tumurombere sana nikenda mba kuona giti kiu baba inge bara bate guciomba ona rwaria ru ena ru ndene rendio gutonia mantu jamega na kwendeithia mantu jamega ni muthikairaga na narua tukethira tugikunenkeria gicunci kia mwanya rugono nkwagaya cia Mutharaka nayo ni rugono mwanya rukimurika untwire bwa Mumero narua tukitegera mantu ya ire anto atheru arani akuru akibagitio bombike kwithira bagitonya ningi kuthithia itikandi cia ki untwire ni riboti ithuraniri na gutarirwa ni Murithi Waba. Rurijo ruru rwa Atharaka ni bethagirwo bena into biria bekirite muno aria baijini o Murungu aturaga kana aria betikitie antu au kwina Murungu kana ni gikaro kia Murungu kiria baijikene na kana kiria bagita ire ni antu aria gutengi kana aria baguthuganagia bakamenya ati aja Murungu no ethirwa gikaragao kana gitaira ngugi ciawe kana kirikieni kiawe na nio betaga ire na antu ba Atharaka batitindanagia na gikaro kiu utumba kubethira bari antu ni au kienyeji otheri ou tukuya narua gatutonye kirinkwaga ya imwe iria cibethagirwo bena cio jaira baijike ni muno ja kirimu oja uria wije muntu atitura ai wenka ja muntu nkoma kinyirimu kinyawe atituraga wenka ndene rujine ruru rwathagana ara rwiringanirite na wakathita kuri na ingi ijikene ja kiboka na kirimu baturaga aja bonde aria batura gwikirwa na gukirwa gukunene ni Atharaka kirimu gitionagwa gituraga rujine kuringana no tukumenyithwa ni akari baba Atharaka ati kirimu aturaga ndene ya rujine na ni rujine rwa rwijikene jathagana rura turije na njirere ngi na rivatana machemanio ne ja ruje rwa Tagana na jakathita aria jacemaniritie ndene ya Marimanti aja nio kirimu aturaga turu witagwa Kibuka nurora witagwa na thomi Tana River lakini na tuchuta Tana River tuchuta Thagana ire rindeni ya nurora witagwa Kibuka na taba kirimo bagwitania Kibuka kana taba karani kirimo baretania na Kibuka nontu tabia ni imwe tabia cia kirimo tende wakara ugikiruma Ngai gikuigua
no tugo gitiko reko mama gikaya ikurute nyomba no tutimenya gikeja kirima ikauma royeni getia mwanka moche waku gekurute kuge komerie keja geutaikere royeni kana ke arega gutaika keko gaigenda mwanka bagu arute mboria kereke kirimo kego taike ikewega gwa kirimi kiameririe muntu athirianda ntugo mugwanja akeya gutaikwa na nataumba kuthithia makosa na nataumba kuthithia kurigeria kirimo getia kumerie utirigeria kirimo getiga kumerie kira kithima origeria kirimo getiga kumerie ikoria gukigweta ikoria gugechambia ikuiragia rionthe ukathira rukorwa rwitagwa gweje ukathira gweje gigatiga kwigwo kinunka gweje gitie bata nawe taborende muntu mutane kirimo na ikajira gitikugweta nontu tie na gweje lakini ukenunka gweje kirimo gya kumeria na re Murungu atharaka kuringana na ara atwire au mogo na kumogo ciikoira ekaga icio ciarigaragia antu neke atimaga antu bona batibwane nenwe mantuni ma murutire wa gwira nontu kibukarira akuma nau tunyaye ndama bantu ugweta wa kibuka nontu no atwire eta makembo akoya naga ntuma wega gwa mburi anta makembo yaurete sairi ino yakamatire kibuka ya muretaga hamwe na mburi ciake na ana bake ndirajiriaga ugo utire muntu wathungagira muci gwake nontu tikema muci gungwa iku tokari ukegwa anto bakiaria ende tugi muntu uyu gikukia atema tukurukania nontu tende gukaria no yubo kuonana lakini agakibuka wegwiro kire kana thakenda ciakinya ukegwa anto bakina ukegwa bakiringa biempe endo tiege ntukuona mwerwe na nagunthe nontu wegagwa we matana ta wendo kuona Disemba yakinya anabetu bakoragwa ikaingo bauma stage no bathienwa ingi ukegwa na bibo gitana kibuka no agatana ana bake nontu Tharaka ni aringaga uthi Tharaka ni authaga Tharaka ni aringaga njai tukeya gwikirwo imbari ithirikari na utweko tigatane mwana mwari kibuka ni atanaga ari bake kibuka ni atanaga ije bake no kegwa uthi ukethero kegwa uthi bora kuthwa na wegwa ne ndongi ukiuga kandi kebu na agwe uthi enu nthi kamione utiege ntukona agwe ndeno nkurukania yagira kibuka na toragia nchongo michi yenu agetia na barabara ira bothiyana cio ira kitharaka yetaga njira yakinyera muchita waku yarugama nja ya muchi ukegwa irwembo ruru na nanto bau bakwina kagume gwaranirie nabo utie muntu kona ntuku ya narua gatutigire aja ukeja kurirwa ruju wira kwithirwa utithikirite kana umenya eje ni Tana River ira tuonaga ria twitite Nairobi twamene rutena rwa Thika na Naivasha eje ngena rutera ruru ne kathita ira kurukirite mutindwa ikena mwanka ya kinya Tharaka na aja nio icemaniritie ugitaga kathita wonaga yaka etheri rakiri ena rukoro rwingi muno rura rugutuma rujiro kona ruru rwiro na wataga rurungirwa Thagana kana Tana River ukona yarwe na ruko lakini aja icemaniritie nio tumba kumenya ati kathita ire ruko nontu ritonya ndene ya Tana River rukatherua na rukage ntu kiumba kunyweka mitambo neo iji ya Meru TV nikendo komba kugwata bwega nkureterete uni murithi wa ba riboti yo ikaithira itukunyithia muthia yo yara tukubanganitia kirimetha ya Nteto Meru TV nimbita wa Kabwi mutharimi monaniria na jira mathithio ni Paul Kujiri kangu shughuli nkato cia mwanya ni bwega nonto bogututhura watwethi nyumba Nteto iraire na gweta kadetune ka Ameru ni bwega okaire inya nonto botuningatira kiri mitandao ya kinandi Meru TV Kenya komukira Nteto obora gutunduka kumandina odena gunto daika odaika idha wa idha masaka kwani masaka makasi kwani makasi ngukwendele gita
ririega.